Jadi kok kuku kakiku kako ke. Kok kuku kakiku kaku Gak salah ya, gampang ya. Bebek goreng gitu. Bebek goreng gampang atuh. Can beres ya. Dikumakeun. Nyebut bebek goreng nanya. Hah? Kia tadi pengek. Bebek goreng. Sing tarik tapi na. Bebek goreng. Nah, gimana? Nah, eta dia. Jadi apa eta? Nah, Papa mah nyebut bebek goreng, Papa Ayo dia mah. naon sok. Bebek goreng, tapi dipencet irungna. Sok jadi naon. Loh guys, apa namanya? Itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.